Shalom, salamat melambi lako kita sola nasang. Salamat sitambo sule ulendui renungan harian toraya. Alo Senin tanggal kasera bulan kasera tahun 2020 napa. La tarang itu kadang napuang mai komita palako pak tunduan ta mas sambayang. Kure sumanga ki pakendek mati olo malak bimi opong matualan kada tuan suruh galante malambi to temo. Belanna tontong bang payan tu mama semi siapa ko borok mi lako kami masola nasang. Kure sumanga opuang belanna mangkomakan mitundui lan sang bongi lendukna kinempelani tu jona batang kaleki jomai mak rupa-rupa agan pengkarangan ki. Nalan malambi to temo mak dinomokan malimbangon sule si sola kale manaman. La umpataru itu jona katuang ki sia mintu pengkarangan tu mang kami sorong lako kami. Apa dolo dia mai opuang maranukan la orang itu dia nak kadami lamen dadi pak pakila la sundun lako kami masola nasang la ngulingkan itu katuang kilan allo to temo kamasai kan opuang mi patuduk melokan lako lalan pak porayami anna tu kadami tu laki basa lante malambi to temo mak din lamen nalainan lan mata tangga ki masola nasang angki mak din umpagaukan ni lan lumintu allo katuang ki. Mak kadang-kadang mo komi opuang bela nasaka siya sadia mo kan la orang itu kadami. Lansangan na puang ki puang Yesu puang palapa kasalan ki. Amin. Kadang na puang tu ladirangi lante malambi to temo. Lan may sarambu peada pasala karua. Ayat 32. Saya lako pasala kasera ayat 6. Kadang na puang nakua sucite. Iya mote emintu anakku perangina. Belanna lama upa tuto ungkari tutui lalanku. Perangi tu pak pakilala amukina, dak mutang umpalan penai. Mau pa ia tumintu to umperangina, sia kiallo mak kampa dio to bak baku, sia mak kampa dio to ampang babangangku. Belanna minda-minda tu unapa na, ungkabuk tui katuan sia unapa kamasokanan dio mai puang. Apa minda-minda tu tuang unapa na ia mo umpamasang kalena. Mintu tu to ungkabiri na ungkamali kamatean. Nabangun mo kakinan tu banuan na. Sia napak mo tu lentong na pitu. Natunum itu patuan direre sia napasitokbo tu wayang goro sia napasaka tu medana. Nasuam itu pasolan na baine metamba dolu inan madao lan kota nakua minda-minda tu tang unampui tanga melo lati balik ana sepang lumai. Na minda-minda tu tang paisan nakua ungkwani mai mo komi. Kande mitu kandeku sia iruk mitu wai anggorokku tumangga ku pasitokbo. Tampe mitu mintu katang paisanan amituo sia olai mitu lalan tanga kina. Rampoin demo tu kadang napuang na minda-minda ki tu tontong umperagi kadang napuang tapo kanila lumintu allo katuanta kita mo tu dibigente mau pak sia rongkok dio olo malabi napuang. Kadang napuang dipakondi lan misa kada kumua perangi tu pak pakilala napuang. Perangi ke dipakilala komi pia. Palan ara ike dipakainga komi anakku. Belanna taya ia tu pak pakilala lamerenden lako kasanggangan. Ia ke dipakilala komi syakiadai komi manasta kumua tontong komi kipakaboro. Ia moto mak perangi komi. Ia te kada ia te nenne napak pakilalan to matua lako batikna. Kumua anna iya tu batikna mak din kina sia matona. Na pamanasa sarambu peada kumua taek karugian dio tu umperangi sia umparina pak pakilala. Sangadinna kakinan sia kamauparan ri tu lana kabuk tui. Na minda-minda tu unnapa kakinan
Ia duka unapa kamasukanan dio mai puang. Na minda-minda tu tangun nampui kakinan umpabu tu karugian sia kasanggangan dio kalena. Si tarukna na lesang pak basan kumua ia tu kakinan manasa umbangunan mo banuanna. Nalan banua ia tu napasaka kakinan tumintu silasanna dio tok medana. Tanda mali sia tanda pak kaboro na kakinan napasaka tumintu na to kumua natamatiku tumintu tangun nampui tangak melo sia totang paisan. Na ongli tu mintu totang manarang na mentama banua kakinan umpabu tu kamauparan sia karongkosan. Na pamanasa te pak basan kumua ulendui kakinan madin ki umpasibelakan melo nakadake. Tai na mepakulle manna tu umpasibelakan melo nakadake sangadinna ulendui iyanna to napabatta ki unno lalalan katonganan. Na umba nakua lan lingkanna katuanta. Sitonganna iya tu puang tontong mekamali sia na anga dikua anta kina na urungan nenek mepakilala. Umba takua umpe bali tu pak pakilala iya to. Moina pak pakilala iya to maadin bang mepatu pe arata sia umparosso inanta iya rakana umpaso yang sumangata. Apa sitonganna iya tu pak pakilala na puang la merenden laku kamauparan sia kamanaparan. Maikomi anta mak tanga kina unti mangpakan ni tu pak pakilala na puang. Na puang matua mura tontong umpasakaki lan ulingkan mintu te katuanta tontong mendadi pak pakilala sundun lako kita. Na puang mura tontong umpasakaki sola nasang. Amin. Ta masambayang. Tang tore-torekan rampo mak kure sumanga mak pole paraya mati olo malabi meo puang matualan kadatuan suruga. Untan dakana sai tu mintu mamasemi sia pak kaboro me laku kami masola nasang. Kure sumanga inde kadami tu mangka di pak perangian laku kami masola nasang. Tu umpa kilala wo mukan sule kumua inang la tontong kan kina sia matutu lan ulingkan itu diona katuangki sia inde kadami mendadi pak pakilala sundun lako kami masola nasang kumua inang Buddha tu pak pakilala tu misorongan kan tu la mendadi pentoyangki kumua inang lama toto kan sia la mipabatta kan opuang lan ulingkan itu mintu katuangki. Ia moto opuang tae pak kuleki sia tae kamawatangan dio kaleki. Inang kamu pon puang tu tontong lakiran nuan lan katuangki la tontong umpabatta kan sia la tontong umbengkan kamana-manan angki makdin tontong bang me passare mati olo malabi me opuang lan mintu na sarak pengkarangan tu misorongan kan laku kami masola nasang. Makdin rakalan melambi to temo laki pataro tu jona pengkarangan ki pamatoto kan opuang belanna inang puang hari tu tontong la umbengkan kamatotoran sia kamauparan lan ulingkan itu mintu pengkarangan tu mang kami sorongan kan opuang. Ya motor opuang angki rampo mati olo malabi mi mas sambayang belan natania tu pak purayang kila dadi belan na pak purayang mi opuang. Ya morate opuang tu pas sambayangan ki tu ki bawa mak tete lansangan na puang ki puang Yesu puang pela abaka salangki. Amin. Selama melambi lako kita sola nasang salama ulingkan ni tu mintu katuanta lante allo iya teh na puang mura tontong umpas sakeki masola nasang.